nzamuhimbaza nkiriho ngifite ubugingo mvuga ineza yangiriye. Nzamuhimbaza nkiriho ngifite ubugingo mvuga ineza yangiriye. Sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami wanje Yesu yangiriye. Ngo ubuzima bwanje iyo ntegereje yewe Yesu we, ibyo nkorera birandenga. Wewe wankuye mw'isaha y'umwijima, mwami Mana we, nakugererana nande. Goreka ngutambire nkuvugirize. Je banyitwa Everyne. Ufite imyaka ingahe nimba atari ibanga? Imyaka 18. Watangiye ryari kuririmba? Kuririmba natangiye 2017. Ko twumvuga ikirundi cyane se? Waturutse mu Burundi? Naturutse mu Burundi, niyo navukiye. Mu bana bangahe? Turi abana 9. Ababyeyi bose baracyariho? N'abana bariho? Tugize byo tugusanga i Kigali. Mu busanzwe ugikura wumvaga ari iki kintu wumva gushaka kuzakora uramutse ugize amahirwe ukiga? Jewe nkiri umwana mutoya nifuza nko kuba nk'umuntu w'umunozeya umumenyesha makuru, ariko ubu naciye nyene umugihe naciye nja muri korale, ibintu byo kubuhanzi byaciye binjamwo. Ubuhanzi bwaje kuza gute? Nagiye muri korale dutangura nyine nkaza ndeba abantu bazi kuririmba, nkaza ngenda nk'ahantu ho kubaririmbira nabo nyine ndabigana. Ijwi ritangura kugenda riza buke buke kugeza n'ubu. Hari umuterankunga ugira se mu kuririmba? Hari indirimbo wari wasohora? Nta ndirimbo nawe bwasohora. Kubera? Byari ko biranzamo, ariko ndacyafise intege yo kugira ndebe ngene nanjye noduka nkaronka ubwo buhanzi ukabona amafaranga. Ubu ukora iki? Ntacyo. nagiye mu kazi ko mu rugo niho sigaye nkora, ariko Imana niyanteza imbere nanjye hari igihe nzoronka iyo mpano yo kuba ubwo buhanzi Ushaka kuronka ubwakugeraho. There is a power going in the name of Jesus. There is a power going in the name of Jesus. Get it.